Purezidenti Museveni asinchire miliyoni 50 kuyambaho umukombe k'ishomereri. Ishomereri rya Kashonji ni ishomero ryonke rya gavumenti omwishaza rya Kashonji kandi rutwire na rusibaza kwiharatwarwa umuyaga. Sente zo kurizishomero kandi urumuha amasomero makuru muri Kiruhura y'abantu bengi basomera mu kureba barukora mu gavumenti wenda ninshaba abanyakazo abanyagihugu mugarura abantu mu that's a psychological issue. It has not mindset change. Omukoro gugishirwa abanyishengero bari kurenga 20 kandi bagambira hankwatanisa ibintu umukombe k'amashomero mu cyangeki bwo kubanza no kureba ngo twayongera gavumenti yayongera umuhendo gwa esente zitweta capitation grant. Esente ezi gavumenti hereza buri shomero ziriya muto gwa buri mwana wabarwa wazo mu ishomero. Icyatambira munongeri izo batwashanga abantu bakashonje baro. Bwene ntimanyisa ki ngo abantu bejumbiro mukore mirimo yabo. Kandi nanya ncyo nkushaba bampurikize mwene. Ngo tuwe kwatiremo. Kurebera heri izobo. Waza kugita martpapa sihori nayenda miliyoni 25 twagita muneza presidenti na obukodi obutukozise ito nkabaye MP twa leta miliyoni 60. Gasha kwa Richard Nahabwe.